Kulumak lishabil esil liqaqua Jesucristo hois ibaon San Mateo. Huaquibacutan chegaan Jesús kixboca laj Pedro, laj Santiago ut laj Juan liritzin, ut kixk'amep xjuneseb sa xb'in jun litzul nachtxteram. Ut kilimtz'unoq lix jun xaqalil tzirweb, lililob'an kilimtz'unoq kama lisaq'e ut liraq, kisaqo kama lisaqen. Ut xaqamileb laj Moisés ut laj Elías tzirweb. Yokeb chiseraq iklik ili Jesús, kixtekeb atenak laj Pedro ut kixchire li Jesús. Qaqwa, usto kwan qari. Huitakwaj, tinki bari oship chumepal. Juncho qaqwe, juncho relaj Moisés, junchik chok relaj Elías. Toqyoq kich'atnak laj Pedro, na jun lichoq nalem tz'ung kimuelan kreeb. Akachik jun xchab kushej kichalk sa lichoq ut kixche. Ain likwalal raro imba, rikinaan nasauk inchor aan cherabiak. Nach kerebe in ekmistolom, ketanek chuhupu ut kahonak keshikwa. Li Jesús kijelok chishkatke, kishche ut kishche. Shaklinkesh mishikwak. Ut nach keshtaksil lirilo bale, maanichik kerilru. Kaak chik li Jesús junes. Nach chokep chak chikubek chirutzur, li Jesús kishchagrabiyeb ut kishche. Maaniach chikeli barkwan sheril. Tokreta naklika holbekta kwaklich chichuchu sa syanke bikamenak. Ratin likakwa Jesus kishmoqeb lissolom Kishkamem shchonesef sashbentzun Chot tichot, chot yolech, chot shlemem Ot laesh mesh'alesh ban lachza Kilentzun lidoba Shaqamilach Moisés lacheli Usheshkesh chakvilishon Chinomech liraylat sabeh Shaqamilach Moisés lacheli Usheshkesh chakvilishon Chinomech liraylat sabeh Ut lach Pedro, Santiago, ut lach Juan Ut sheril shkwankilal chakwadyon Retzaklo krunashnie santilu Naktentot akwaklik chichotyon Tilentzun griloban Ki Jesus kanachochon sameh Shaqamilach Moisés lacheli Usheshkesh chakvilishon Chinomech liraylat sabeh Sutanot chasashmero chichon Otan mishmeres tenanim Li'anim kapagam maskiwan
Trapikil Chip Radio.